Dan barok kibriu kiwat ya ke jakare ban yada ya ladi nakani kathma tingkhap jong ke border Ukraine. Ha ke wei ke khana ya ke belatip ba wei khna samla na Kerala ha ke jingele thma ba jong ke Russia bat ke Ukraine. Uniu samla ula syok jing it bat ke wei ke kenthei na Romania. Na lor kani ula terwaru ya ka bakan long ke kurim ke jong u. Ula sak marjan bat kani ke kenthei lalai sngi hadien ba ula mi no ni Ukraine. Kat kum kilat pathai khobor uniu samla ula mi na hostel ban peteng ke jingyat linti ke jong u. Hadien ba ula dep yat ling ba na ke Romanian border na halemu ula shim da karel sha Bucharest. Hadien ula sa ha ke shnang bamarjan jong ke Vizuresti ha ke ba ke Indian Embassy ke labu kirpang na ke benta kinong India ki bemi na Ukraine lem da ke jingerap jong kinong shong shnong bat ki NGO. Hadien ke jing sa jong u ka belalong laisngi hadien ba ulami no na Ukraine. Uniu samla ublatip kerteng kum u Vignesh ula yakindu bat ke kenthei na Romania ka belatip kerteng kum ka Simona. Haba baro ki trang lanu kin poisok poisan shalayeng. U Vignesh ula syok jing it ya ke Simona. Ya ke ba omsyam lala bantip ya ke jubab jong ka halor ke jing terwa jong u. Ya ke ni latip ling ba ke wei ke journalist lem bat u Vikas Bahaudri. Ya ke bela penlat ha ke Twitter ban yathu halor ke ni ke khana. Kathma kala penteli ya kini ki syujur. U Vignesh u bapuli ha Ukraine. Ula sak marjan bat ke yeng jong kani ke kenthei. Unsa wan phai pat sha India hadien ke jing terwa shong kurim ke jong u. Ha ke ba kani ke kenthei kala pha ap shwa bakan perkhat shwa bakan shim ya ka rai jong ka.